Steve Wozniak, il-ko-fundatur tal-kumpanija ġiganteska tal-teknoloġija Apple u wieħed mill-akbar innovaturi fid-dinja, ħabbar it-twaqif ta' kumpanija bbażata f'Malta fil-qasam tal-blockchain. Il-kumpanija AppForce faslet pjattaforma intiża l persuni biex jigwadanjaw mit-tifdil li għamlu mill-konsum tal-enerġija tagħhom. Wozniak li kien lead il-leminija ta' Steve Jobs għas suċċess tal-kumpanija Apple qal li meta kien għaddejjem il-proċess biex iwaqqaf il-kumpanija f'Malta ħassu mar lura fi żmien meta flimkien ma' Jobs waqqaf il-kumpanija Apple. Moa News Wozniak qal li daħal f'dan il-proġett wara l-ko-fundatur tal-kumpanija Jacopo Vanetti beda jiddiskuti dan il-proġett mal-awtoritajiet Maltin. Qal li wara analiżi ta' bosta ġurisdizzjonijiet madwar id-dinja għażlu lil Malta xraw fiha pajjiż li lest iħaddan it-teknoloġija l-ġdida b'mod prattiku u kulħadd kien lest li jgħin. When I heard about Malta, I joined the company partly because they were going to take a brave step and have tokenized securities in Malta, and that parts of the Maltese government are very favorable towards moving forward into the modern world and working, and it takes a government to work to keep the regulation in there as well. You got to protect clients. So I was enamored by it, but it was just amazingly. Malta is a place I've looked at maps and thought, oh my gosh, I would love to, live here someday. What a great place. It's been on my mind for decades. Il-ko-fundatur tal-kumpanija AppForce saħaq li l-mentalità miftuħa li għandha Malta n-negozju hija waħda mill-fatturi li komplet tikkonvinċih sabiex jibbaża il-kumpanija f'pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni Silvio Xkembri saħaq li jkollok ikona bħalma hu Wozniak li jibbaża l-kumpanija tiegħu f'pajjiżna huwa reklam sabiħ ħafna għal pajjiżna. Dan huwa ikona fid-dinja fejn jidħol qasam tat-teknoloġija. U l-fat li issa l-kumpanija tiegħu li jmiss, l-avventura li jmiss, qiegħed owner fija u l-head office tagħha għamlu propju għaw Malta fejn illum iffirma l-kuntratt tagħha wkoll u qed naraw li l-kumpanija qiegħda ssir minn ġewwa Malta, dik għalina tfisser ħafna. Wozniak ħabbar l-aħħar proġett tiegħu f'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja li magħtula tnediet it-tieni edizzjoni tad-Delta Summit, is-summit annwali diġitali li se jittella fil-bidu ta' Ottubru li ġej. Din is-sena se jitratta mhux biss il-qasam tal-blockchain, iżda oqsma oħra bħall-intelligenza artifiċjali, l-iżvilupp tal-lob diġitali u l-esports. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.